Започнувам со еден интересен податок. Именно вие никогаш не сте планирале да бидете глумец. Всушност, кога дошло време за факултет, се запишале на Природно-математичкиот факултет, ама во исто време вашата сестра Бојана ве натирала да отидете на академијата за глума, за театар, филм и телевизија. И, како сте рекле, не сте се подготвувале нешто многу, ама ве примиле. Какво беше тоа искуство? Како отидовте? Pa ja sam završio, moja srednja škola je bila elektrotehnička škola. I moje razmišljanja nisu nikada išla ni na temu, niti su podsjećala na nešto što se zove umetnost. Sve što sam ja imao od umetnosti, od pozorišta, konkretno govorim o pozorištu, to su bile sindikalne predstave na koje me vodila mama i tata. To je sve što sam ja gledao uopšte i verovatno mi je to i ostalo. Ja i danas retko kada idem u pozorište, a idem kao gledalac. A moja sestra je bila potpuno obrnuti tip. Pošto sam ja bio tehnički tip, ona je bila umetnička priroda koja je volela i da se oblači lepo i da kreira svoja odela i meni da kreira odela. I tako se dogodilo da je ona, pošto je bila promašeni umetnik, ona je našla da bi mogo ja da budem pogođen umetnik, a promašeni tehničar. Tako se desi. И што подготвивте за приемниот? Како беше на приемен испит? Prijemni ispit je bio, u to vreme je bila jedna akademija. Bila za celu Jugoslaviju jedna akademija. I ljudi iz Makedonije su dolazili, tamo u Beogradu su dolazili na jednu akademiju. I to je pretpostavljalo ogroman broj kandidata. Taj ogroman broj kandidata je naravno podrazumevao i ove ljude koji su bili u Beogradu mangupi ili tako, ljudi koji su umeli da se ponašaju. Ja nisam u Beogradu baš bio domaći, ja sam dete sa sela, tako da sam ja bio nekako skrušen tamo i bilo mi je neprijatno da budem tamo. A zadatak je bio nas, kandidata, da imamo jedan monolog i jednu recitaciju. Ovaj monolog sam nekako i uspeo da savladim, da naučim. Ali pošto sam od bede to sve radio za ljubav moje sestre, onda sam ovu pesmu naučio tako ošljarski da sam negde na pola zaboravio tekst. Ja da pošto sam bio siguran da posle od toliko kandidata... Така нема да ме примат. Ne mora da me primat, kažem, dobro, ne zaboravio sam tekst. I oni su me primili, ne znam sad zašto, ali kako se to desilo, ali... Нешто виделе во вас, да. Нешто. А со што пак вас ве маѓепса актерството, глумата? Со што потоа вас на факултет ве маѓепса? Да не отидете повторно на природно-математички, тој беше нешто што ви беше љубов. Pa, rukovodio sam se, moja lenjost me opredelila determinacija. Odnosno, želja da uživam, da živim lako. I danas me interesuje isto brz i nezaslušan uspeh, kao i tada. Pošto je na Prirodno-matematičkom fakultetu ti ispiti su bili katastrofalno teški, to je bilo prvo crtanje, bilo do noći crtanja. А вие напоредно одевте и на тој факултет? Da. I te noći crtanja koje nisu bili ovi instrumenti, danas studenti imaju rapidografe koji imaju svoju debljinu. A mi smo nekim rajsfederom podešavali koliko treba da bude debljina. I to je bilo teško, to se prosipali, tušili i tako da. I ko bi menjao takav jedan život sa crtanjem tim rajsfederima, sa tim vraćanjem tih crteža, za jedan bonvivanski život u kome se ne bavim. Svi moji ispiti su bili u pozorišnoj akademiji bili šala duhovita u odnosu na jedan ispit.
на природно-поматички. Да. На академијата имавте можност да учите од најдобрите, велат Миња Дедич, Миленко Маричич, Мата Милушевиќ. Што се научивте од нив? Pa, iskreno govoreći, ne znam zašto sam iskren na televiziji, ali svejedno usvojit ću kod sebe tu nastranu osobinu da budem iskren. Nisam naučio ništa. Ništa? Ne, ništa nisam naučio. Naučio sam jednu stvar koja je bila dovoljna. Naučio sam, video sam u stvari ljude sa kojima ću imati posla u životu koji me čekaju. Oni su mi ocrtali, osenčili su mi jedan svet koji sam ja kasnije osetio na svojoj koži. Ili možda preciznije da vam kažem, pošto pretpostavljam da bi to i deci bilo dragoceno. Ima jedna tehnika u crtanju u kojoj se crta sve okolo, samo se lik ne crta. On ostane prazan, a sve ostalo se ocrta. I tako su oni meni ocrtali celo pozorište, sva pozorišta su svet ocrtali, a ostavili su mi prazne moje kolege, koleginice i tako dalje, ove ljude sa kojima se kasnije imao posla. I hvala im jer da su mi ocrtali to tako verno kako sam ja video ovu okolinu, možda se ne bi to. Pitanje številka 24. Koliko se dana u toku enega leta može izostati? Nijedan. Zakon kaže 4. Pa zato nam ovako ide, jer su nam zakoni labavi i puni rupa. По факултетот станувате едно од, како ве нарекуваат, Бојановите бебиња, односно бивте во групата која работеше со режисерот Бојан Ступица. И како беше како млад актер да се работи во Југословенското драмско позориште? Ja nisam beba bio Bojana. Така пишува во вашата биографија, така пишува во сите оние податоци кои што ги најдов. To nije jedina netačna. Dobro, ima možnost da je ispravimo. Ja sam došao kao posle niza godina u kome je Jugoslovensko dramsko pozorište nije primalo nikoga. A onda se dogodilo nešto u društvu, ja ne znam šta se zbivalo već, verovatno je to bio razlog. Još Bojan nije ni došao u pozorište. Zvali su me, Eli Finc je bio u to vreme upravnik, zvali su mene, Tanasiju Zunovića i Gojka Šantića kao glumce, oni su bili 40 godina, ja sam bio mlađi, da dođemo u Jugoslovensko dramsko pozorište da učestvujemo u nekoj predstavi, kao podmladak pozorište. I naravno Jugoslovensko dramsko pozorište je bilo ozbiljna institucija u to vreme, i zaista je imala dobre predstave i bila je, što se materijalnog stanja tiče, bila je ne na republičkom nivou, nego na državnoj jaslici bili. A to je državne jasle podrazumevaju 4 premijere godišnje i te 4 premijere su bogato bile opremljene. Predsednik Tito je dolazio na naše predstave, imao je gore salon u pozorištu, to pozorište izgorelo, ne znam više, to verovatno ne postoji više. Ne postoji uopšte kao manir više dočekivanje predsednika, pošto naši predsednici radi idu na utakmice na ovo pozorište. Tako da, kažem, bila mi je velika čast. Kasnije došao gospodin Bojan Stupica i doneo nešto još novi. On je u pozorište doneo u svoje supruge, naravno doneo je gomilu balerina, ljudi koji su dolazili, gostovali, primao je ljude u pozorište i tako dalje, jer je bio blizak sa Vladom. Sa njim sam radio jednu predstavu koja se zvala Mudra glupača i posle toga je on već ne zbog saradnje sa mnom, nego mada se događalo to.
знаете што друго прочитав во биографијата за вас, подготвувајќи се, ќе ми кажете дали е ова точно. Вели вака, бидејќи важеше за убав дечко, брзо ги стикна симпатиите на женскиот дел од театарската публика, па продолжува освен што беше згоден, Милан уште во тоа време важеше за еден од најталентираните актери на својата генерација. Ова е точно. Ja kada hvale, ja ne prekidam, pa samo rečeš nikako. Znači, ne znam, bio sam kod žena, ne znam baš da li je to teatarski ukus kod žena. Žene su me volele od uvijek. Čak i ovako kad sam mator, žene me vole. Tada su me volele na jedan način, sada me vole na drugi način. A ja ih isto volim na različiti način. Kažem, sa izvesnim, bez sete, nego sa ponosom gledam na to što uspevam da izgovaram te rečenice i da pravim te pokrete kod vas, žena koja se vama dopada. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima, Šojiću, i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi tronci napreduju, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Интересно е она што го кажавте и кај Иван Ивановиќ, ама ќе го искористам и јас сега за овој интервју. Како велите, сега на овие години не е убаво да и се удвараш на жената, туку треба да и се... Што? Да и се натураш, да и се... Како? Ne. Ајде. Ne, nisam tako. A, neka, ne tako. Ali mogu vama da kažem. Ajde. Kao premijer. Премиерно, ајде. Moje godine podrazumevaju, one nisu više, ja nisam dete, jasno kao dan. I moje godine ne podrazumevaju da se nekome udvara, nekoj devojci se udvara. Meni deluje kao nepristojnost, neka vrsta nepristojnosti. Čak i neka vrsta ne samo nepristojnosti, nego i neke nakaznosti. Da jedan čiče se udvara nekoj devojci koja mu se napravi. To je malo glupo. I zato što se ja ne udvaram, ali pažljivo se poturim. A poturim, така. Poturim se, pa ona... Само лепо се понашам, тоа значи, тоа е и... Не браним се, Да. Како изгледа да се биде актер, во исто време дете, а да си има 70 години? Така сте рекле еднаш? Вие можете и детинство и старост. Mogu da se oture od sebe napred ili unazad. To zavisi od toga šta vi imate u vašoj duši. Ja sam u mojoj duši od uvijek bio mlad. Još kao dete sam bio mlad. Kažem, ja sam uvijek svoje detinjstvo gurao ispred sebe. I ponekad mu dam neki duži for, tamo malo ga šutnem dalje, ali ga uvijek stignem. A svoju starost sam uvijek držao iza sebe, ali je nisam oturao tako daleko da sebe napravim odelom da sam mlađi ili da operišem botoks i stavim, da ofarbam kosu i slično. Znači, ona je bila ovde od uvijek iza mene i bila je prisutna i kada sam davao for mladosti, kad sam se vraćao, nisam bežao ni od mladosti, ni od starosti. Ali mi više prija da budem mlad. Da budem dete. Da. On meni da kaže da sam ja običan greden. Meni da kaže da sam običan greden, ja koji hoću da razvijem osjećanje za Evropsku uniju među ove gedne seljake. Da sam ja običan kreten, a ja razvijam osjećanje. Ja ne mogu da budem običan kreten, ja mogu da budem kreten u razvitku.
Ja neću da izdam svoju državu. Čovjek koji je u stanju danas da izda svoju državu, taj je u stanju sutra da prevari ženu, da ti razbije naočare. Pa neću da se raspojavam sa te kretenje na običu. Ja običan kreten. Шојич не беше прв пат во Тисна кужа, туку беше прв пат во Барабе. Како? Што е тоа? Што е Барабе? Беше некоја представа, беше што? Da, ne, bilo je to televizijska drama. А, телевизиска драма. Njoj je pisao, ovo je pravljeno po Baraba. Upravo tema Baraba ovo jest. To je ukradeno od Baraba. U stvari nije ukradeno po dozvoli gospodina Vučetića, Milenka Vučetića. On je napisao tu pripovetku koju je dramatizovao Aleksandar Mandić, Mando, profesor na akademiji, i mi smo to snimili na televiziji. I to je imalo veliki uspeh. I imalo je još jedan kuriozitet koji se do dan danas priča, i ja ga se rado sećam. Pošto sam ja imao obavijenu glavu, ovu koju ima, i sad i ja imam obavijenu glavu, ali tako, ja sam se sjetio, pošto je ovo monološka forma, da je to sat vremena, sat i nešto, ja sam se sjetio da u džep stavim diktafon. Da stavim slušalicu uvo. Dobro. I da diktafonom sam sebi šapućem sat vremena. Sufler. Da bude sam sebi sufler. I zamislite, mi smo u jednom kadru snimili celu tu emisiju. Bez i jedne jedine greške.